Faidi hingke जों laithang video o srwngma hai जों tini bo kaisa srwnglainai o topic wngkha letter mark tai o letter mark to 18 mark hingke letter mark wngbo hinui jotono saimano but obo bahai wngkha tai bahai ke sajaka so जों o video ni bisingtwi जों srai ke saima lainai tai chaya tongkha nakardi and je saimaya rok ni bagui obo je saimanai rok to saimano je saimaya rok ni bagui so faidi hingke जों laidawui direct screen o nailai no bahai ke wngkha. So faida haike जों puila no abcd swina layano haike nugui mankha na norok 26 ta letter mark tongo oro tai oro ni bisingo जों nugui mankha letter letters tai L ni number bwswk tai E ni number bwswk tai T ni number bwswk R ni number bwswk so जों faida ayango जों count khai nailai no tai 18 daka so faidi nailai जों so haike faidi dolok जों nugui mankha L ni number khe 12 o kalaio E ni number 5 T ni number 20 takaisa T bo 20 tai E ni number to 5 amo songai puila nukha tai last R ni number 18 so faidi hingke जों tabo calculate khai nailai no 18 daka so haike faidi dolok जों calculate khai nailai no L ni number 12 kalaio E ni number 5 T ni number 20 takaisa double T by 20 plus E 5 plus 18 R ni number 18 yes 18 mark sungo so bujimankha na dolok norok just proof ni bagui sang phunugo and I hope norok bujikana tangi 18 no letter mark hunjak so next video ni bagui norok ani channel no subscribe khe di mo haino teibo kaham video busijaknai nainai khe tai swrwngmung nainai khe tai aswkno hambai jotono no hambai.